меня бында шақырдылар модный приговорға, первый каналға. Прикиньте. Келеге передачаға модный приговорға. Вы тенде еще должны приехать с мужем и с ребенком. Алар будут обвинители. Типа, типа, обвинятелер. А без тенде преобразить. Хуанып кетті митин, все, наконец-то меня стилистар, преображатель. Короче, мне должна оплатить перелет туда и обратно. Туркин съемка была, туркин проживание тоже УДВ должна оплачивать сами за себя. Короче, съемка таксила была, Юрга тоже полностью УДВ. Короче, все расходы с нас. Мне там ничего себе. А меня не месяц, меня до барам тогда метем. Какой ток меня до барга? Это вообще рахмат айтырга, что вы попадаете в первый каналға. Куптер не могут попасть в первый каналға, модный приговорға. Бізден хум, блогер-миллионник будет кетахыгы. И еще 3 комплекта одежды вам в подарок. Нафиг надо мне эти киимдерігін, үз комплект какой-то. Мен ханап сығардым да, короче, меня юл хақы, проживание дурткін, таксила туда-обратно съемкаларға юрірге. Үсі гәбетінде проживание, Мәскеуде қибат бетінде. Менің братишкаға, может, мен бармақ, но может, ол первый канал әліғада яханнан тешігінде әлір. 60 мың тирахы. Нафига мен 60 мың ақса тратить деді, шунда Мәскеуге кетіп барам, чтобы үз комплект меня одежды подарили. Киет, блин, какой-то капец вообще. Вообще, блин, вообще какой-то наглый, короче. Короче, достар, біз мұнса яқтық, наконец-то қазір рахатланып тұрып, мұнса түшәбіз. Қарағат азалянесі кейініп алған вообще. Ана қарағат әлі. Знакомьтесь, Султан Архан. Султан Архан. Короче, кейген куртка и куртканың тышына кейген халат. Кем ала кейіне? Давай, пошли. Нюхальщик. Короче, біляхетме неме нюхать дейді. Теге, неме кейелі бұл? Бірелі. Пихтовое масло. Бізге кустынеска берділер. Астынан. Хатыртамны. А у меня есть выбор? Короче, достар, біз мына мұнсаға көрәхіңіз мені мәндей сей, менің курсым ішлеп келген. Аны түшірмейм, ярамай. Бұл, короче, бұнда алма. Шуна немелу? Бәлі, немелу? Гранатовые цветочки. Гранатовые цветочки. И адрак бал. Хатыртамды сей, достар. Хатыр, короче, достар, біз іштайғы скраб для тела. Мен это уратам. Как выглядит, как я. Всегда освежающая и красивая. Мен потому что іштейм, достар, жымых. Жымых деп. Мына бұл, оказывается, осы атала кофе Искандарда кішілер шул әлелмәхі тұрып қалған. Короче, жымых деп атала. Шуны, мына жайды, достар, осы хауытқа халабыз хәдір 2 қалақ. Бұл мені көрші үйретті. Оказывается, осылай іште екен. Шуны қарағыз, мен даже өсі тұрды балап келдім. Шуның өсі специально мұнсаға. Шунан неше қалақ кірсіп? На глаз. На глаз салауыз, короче. Так, Азалия, аз глаз хәдір халауыз. На глаз. Ошы айтып халауыз. Шунан тағын халауыз. Етем? Конечно. Думаешь? Да. Ну ладно, все, етер тені көрші. Шунан тағын халауыз да. И дөбір шатыр тігіне бұтайбыз. Осылай. Бұл, короче, типа шоколадная паста. Хымақ сығайынды бір нәмекей. Жүз тануға сен. Қара тануға сен айтып тұр. Танау қысы, ха? Хыз біляхігіз какая примета? К чему? К сейсерге. Порағыз, вообще, как будто менің үстімді бәлекей қырмызқалар югіргенім. Көрағызмы? Это называется жмыхная маска. Достар, мына бұнда менің бір подписчицам кейген, сейет кейген, менің көстенеске халқы чемпион. Selam aytdi. Jomadan. Jomadan selam. Joma, selam, ufa selam. Әнейгізге тоже қайнар сәлем, сейсін рахмет. Sizga rahmat. Biz yoratamiz sizni har kun ko'ramiz. Член семьи aytdi. Men aytaman, Рахмет. Әйде өтейін. Rahmat. Әйде. Бұна шулай деп подписчицаларым дөбір шатыр келелер, инелер менге. Рахат базарға өрмәхін да болам. Подписчиктар келелер, бөлек кетіп кетелер. Оят, конечно же, ну, Потому что уже bizning kishi yoratamiz. Рахмет. Бұнда айбірмен Чипи Дейл. Чипи Дейл спешат на помощь. Короче, достар, мен оят келіп тұр, потому что Айгүл менге костюм аларды. Хотя бы ауыл көкейі. Көстенеске халып ебәрем. Мұна менің бір ешік Айгүл ауыл көкейі бар. Rahmat. Бұл настоящий ауыл көкей. Мұна даже білерге бола бұқ кебішкен. Rahmat. Мен қонаққа келдім.
еткән. Мына что значит безнең кеше. Шундый душевный. Рәхмәт күбе. Рәхмәт. Бұл теге бизнес-леди Айгөл деловая колбаса. Иномаркаһын карагыз, хәданың нәмәндәй мощный иномаркалар кигән. Карагыз әле. Нива! Русский джип ди. Рәхмәт Айгөл, дур итеп килеп бергән. Рәхмәт, сезгә Ат душы рәхмәт. утырып алдык. Шундый отдыхать итеп китәм. Рәхмәт. Һәргә рәхмәт. Айгөлдө ода табы, Ниваһында деловая колбаса. Ярай, пока. Ох ты, не машина, а зверь, достар. Biz короче, достар, опять-таки киттик Леруа Мерлинга. Наконец-то аларга булды кышторы. Со светом до сих пор не определились. Немеде төс аларга белмәйбез пока что. Баргас күз күрер әле. Потому что здесь тәдрәләр яланга аша күренәбез. Особенно Альберт стриптиз күрһәтергә ярата. Бөтәһен әле күршеләргә. Стриптиз Альберт. Альберт. Леруа Мерлинда хаталар шапочки для бани. %8 сум. Альберт киткән хәям башына. Ато Альберттың башына шапка таққан. О, қара, как раз evet. Неше прикольненький гына. Қарағыз. %8 сум гына вообще осыр гына. Или қойып атмыйсың. Вроде осыр. Альберт мына бутың спор возник. Мен хочу мына залға, evet, осай коричневый менен голубоватый түс сочетательтерге. Прикольный дейін, деп дейін. Но Альбертқа что-то окшамай. Evet, Альберт. Сен какой хочешь он тут? Не хочу, өзің сайла дедім. Но мен достар мына ошындай хочу. Ну, прикольно живет. И как раз таки диванды шундайрак түскә хотела обшивать. Короче, достар, меня окшаны мына ике вариант. Мына ошындай вариант, мына карагыда әле. Вообще прикольненький гына смотрится. Но мен диванды, біздің диван қызыл бет енді, біз аны хотим обшивать мына ошындай түскә. Переобшить енді диванды. Шуға мен хочу мына ошындайрак шторки алырга енді. Шунан соң еще бар икенче вариант, хәзерге күрәтәм. Еще достар бар мына ошондай вариант. Альберга что-то окшамай, нык яркий ди. Хатарны асыктырды мына магазиндан снежок алдым. Теге сладкий кефир. И мына ошондай букен, короче, алдым. Кайматырга айтып, упаковать эткенде, окейдан инип алдым. Мына, короче, бирашки инде. Ма, ошоң бирашки. Қара колбасаны алдық мына дегенде. 500 теңге. Кило? Представляете ме? Он сот по акции тип колбаса докторский алғайнық өсер күпме тип. Ол инен башы 500 сомдық болған. Көтіптер аша балай қылы, хадыр. Мен етем жауыптың ма? Өпілік. Хаттартан да мороженое. Мороженое, шоколад. Бұл какой-то мороженое, точно бесей түшірілген. Ну, бесей түшірілген мороженое, но там да есімін ұнытқаным. Ну, короче, точно бесей түшірілген. Альберт тоже мороженое yaptı. Зұраттың ол. Бұзаттан қойдың. Альберт чек-чек шыра. Сұққан хай магазиндан чек-чек шыра. Потому что они постоянно алдайдар. Өт Альберт. Гүл, yine алдайдар, өт Альберт. Короче, достар, анда менің қайнышым Альфир киген. Ол менге ішлеген ящик. Мен анан ящик заказать кейнем, потому что Альберт ішлей білмей анда ящиктан. Альфир, сәлем. Қайда менің ящик? Қайда? Бұна, достар, қарағыз. Бұна ошындай мен ящик заказать кем Альфирдан. Ол, короче, ошындай ящиктар икеяла тұралар. 600 теңге, прикиньте. Бұна Альфир ішлеп берді. Альфир, рахмат. Рахмат. Сады хен сейсірем. Тортик мал. Мен ештен біләғіз білмәксін. Утын! Үсін. Мұнса алдына утыннан қойып қойырға. Потому что тек утын бысырақ бетінде, бұнанда весь курткалар бысырақ бет. Абында утынды халдың да. Индірді. Мұна қарағыз, менде прикольненький ғына ящик. Вообще обалденный. Ой, рахмат Альфир көрітіп. Әде, сейсірге. Икенсі ящик. Я істемеме. Мен аға икеу заказать кейнем. Икенсіхін тоже ішлеп берем тейне. Так что, достар, кімдерге керек? Ящик Альфир хірге дөбір шатыр ішлеп бере. Но оның вақыты жоқ. Пока что.
Келіндешім, сейсі отырабыз. Ярайлы бисквит қалған аларға. Тәмлеме? Келіндешің бішері. Апты. Мен шулай ол. Короче, достар, анда келгендер профнастил бит Айгүлмен кеттік. Мужиктарды контролировать еттерге бит Айгүл. Контроль бұнда келетті хамхығы. Наконец келгендер үйде апшывайтта тұрған профнастил. Или немеке, сайдинг. Или профнастил. Короче, үйде апшывайтта тұрған бір мәкей. Мужиктар уже неткендер, үйілішкендер, көршілер келіп еткен. Азат, сәлем. Сәлем бітігіргелі. Бұл водитель, достар, угольниктар ұнтып кеткен. Ну, профнастил келген ме, Альберт? Профнастил келген ме? Угольниктар ғана келмеген ме? Екінші өнені алып кеткен угольниктің. Ну, әп келелер бет енді? Келіп. Ярай. Yok, әп келмейтесің. Азат, қайда кеттің? Қайттым. Хәдір ана менің келіндешім Айгүлда будет помогать таскать. Сейчас садырдап қоғам теңге. Дурочку нашла. Дурочку нашла ты, что это? Что вы наши угольники забыли? Курдык, ты злой водитель. Не надо меня снимать. Ты. О, давайте, молодцы, молодцы. Ох, достар, ана муравейдан хымағышайдар егіттер. Короче, достар, бұл профнастилді кімдер хораны деген вақыт, ona опять-таки ссылкасын алта қалдырам. Бұл профнастилді заказать тек Барвиханан. Альберт гүл шулар мұнан ішлейінді. Уже несеме ел. Все, давайте, пока. Яра, пока, Мирюш. Пока. Неме дейсі? Пока, Мирюш, ты бұнығыла кетті. Бұлар да кетті. А сумка где? Эй, инен куте, хада. Не, Маша растираш. Это меня берген. Давай, пока. Herge rahmat. Alfir rahmat za ящик. Еще istemem ki. Bakın Telefon moj. Hamma qaytib o'taman. Allah, telefonini unutgan bil. Men. Давай, пока. Hamma qaytib ketaman. Boshqa birini unutma. Boshingni unutmadingmi? Пока. Onu svetofor yamala. Znakni ko'rmayhingmi? Bu yoqqa bor. Demak, telefondan hidashasan.